Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nataka kuwakaribisha katika ibada yetu ya jioni ya siku ya Wednesday. Tunashukuru Mungu. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Timotheo wa pili, kifungu cha 4 mstari wa 1 tufike wa 5. Biblia inasema hivi: na kuangiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na walio kufa, kwa kufunuliwa kwake kwa ufalme wake, lihubiri neno, huwe tayari wakati ufaao na wakati usio kufaa. Karipia, kemea na kuponya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati utakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza huduma yako. Tunashukuru Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako. Nena nasi maana tumetulia, ukanene nasi jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Jioni ya leo tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunaona neno la Mungu. Huyu ni mtumishi wa Mungu Timotheo. Paul anaongea na mwana wake wa kipekee ambaye ni Timotheo. Anaendelea na kumwandaa kwa ajili ya huduma iliyokuwa mbele yake. Na wakati kama huu anamwambia kwamba katika huduma ya Kristo Yesu lazima apatane na mambo magumu, lazima apatane na challenges ambazo wakati mwingi atafika mahali hata sababu ni mtu akwame aseme sitafanya hayo mambo, lakini Biblia inamwagiza ya kwamba awe tayari kulinena ili neno la Mungu wakati unaofaa na wakati usiofaa. So haijalishi majira ambayo tunayopitia, neno la Mungu linatukumbusha jioni ya leo ya kwamba tunapaswa kulinena ili neno la Mungu wakati unaofaa, wakati uko kwa shida, wakati uko kwa magumu, neno la Mungu lazima tulinene. Paul anaambia Timotheo ya kwamba atapatana na mambo mengi, challenges katika maisha haya anayoishi, na maana alikuwa anajua ya kwamba katika hii huduma ya Mungu haikuwa rahisi. Ndio maana anamuandaa Timotheo, anamwambia ya kwamba akuwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa hivyo ni kumaanisha nini kanisa la Bwana jioni ya leo? Ni kumaanisha ya kwamba ili neno la Mungu tunapaswa kulihubiri. Haijalishi tuko nyakati gani, haijalishi tuko wakati gani, tunapaswa kulihubiri. Tusiongope, tuwe na ujasiri, tuwe watu waaminifu katika kulinena lile neno lake Mwenyezi Mungu. Na nataka kuahidia kwamba huyu Mungu ataenda kutubariki, huyu Mungu ataenda kutuinua, maana ile neno liko ndani yetu. Ndio maana hata shida zitakapotujia, maana ili neno liko ndani yetu, na waahidi ya kwamba tutaenda kusimama imara na tutaenda kuona mambo yakitendeka, maana ili neno liko ndani yetu. Wacha Bwana akatuonekanie jioni ya leo, wacha Bwana akatubariki. Na nataka kuwahimiza tena ya kwamba tuwe tayari kulihubiri ili neno la Mungu wakati unaofaa na wakati usiofaa. Haijalishi ni wakati gani uko ama ni uko katika majira gani, nena hili neno la Mungu. Ambia watu wa Mungu jinsi vile neno la Mungu linavyosema, na Biblia inatuambia kwamba tukinena ili neno la Mungu hata wengi wataokoka kupitia kusikia ili neno la Mungu. Tuwe tayari kulihubiri wakati wowote. Majira yakibadilika, tulihubiri neno la Mungu. Na nataka kuahidi ya kwamba tutabarikiwa. Bwana atatuonekania kwa kila jambo, maana ni Mungu mwaminifu. Acha tukue waaminifu kwa kulinena ili neno. Kwa wale wasiolijua, tuendelee na kuwahubiria ili neno. Kwa wale wako katika shida, tuwahubirie ili neno la Mungu. Na nataka kusema ili neno litakuwa la manufaa katika maisha yao na itabadilisha wengi. Na ndio maana Paulo anamwambia kwamba wakati unaofaa na wasiofaa alikuwa anajua ya kwamba atapatana na watu ambao wanapinga ile neno la wake Mwenyezi Mungu, lakini akaambiwa hata watu wakipinga, nena ile neno. Hata na sisi kama kanisa la Bwana jioni ya leo tunapaswa kuambia watu juu ya ili neno la Mungu. Wakatae, bora umemwambia, Mungu atafuatilia na ataenda kutenda mema. Bwana atubariki jioni ya leo na wacha akatuonekanie kwa kila jambo. Tuombeni. Baba, tunashukuru kwa ajili ya neno lako. Tupatie nguvu tukalinene wakati unaofaa na wakati usiofaa Mwenyezi Mungu, na wacha ukalifuatilie likatende mema katika watu wako Mwenyezi Mungu. Uhimidiwe na uinuliwe na nafsi zetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amen.